murafyina ivuga ngo reka ntigato muremere ngo gushika ngaho azopararangana hari igihe muje usanga umunsi w'Imana namwe icirimbira kandi kantu kakabamira abantu bandekana ibikorwa basi murandekana ibikorwa mugabo ntimurwanye ibikorwa mureke abibandaniza tubandaniza mugabo mukavuga muti tugira tumubloke mu nzira zira dushiremo ibiti hari Imana nayo yabikora ariko nimba ko tazoshika. Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibe byiza tubifurize umugoroba mwiza umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho turi ku mugoroba wa tariki ya 13 ukwezi n'ukwa mbere umwaka 2025. Reka tubane namwe rero aho muherereye hose mwebwe mutega amatwi ndetse reka tunashimire abakomeje gukora subscribe bakanda like share mu byukuri kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugenda bizamuka umunsi ku munsi. Murakora cyane natwe rero ntago tuzigera tubatetereza ibyacu n'amakuru tuzajya tugenda tuyabagezaho uko tuyabonye niko tuzajya tuyabaha ntacyo tuzajya twongeramo nta nicyo tuzajya adukuramo. Ibyo byose nibyo twamaze kugenda twiyemeza kugira ngo dukomeze tubane muri rusange. Rero ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda hitegurwa amatora akomeye cyane. Benshi baravuga bati ukurikije uburyo ibintu biri mu gihugu cy'u Burundi bikomeye cyane byagakwiye kuba izi saha kandida perezida nk'ishyaka rya CNDD FDD baramaze kugenda bamushyira ahagaragara ariko nyamuneka baracyari mu cyeragati aho bivugwa yuko perezida Son Excellence Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo nibo bonyine bari kugenda bagarukaho mu majwi yewe nta nubwo uwo bita Agatorwasa usanzwe ajya mu yandi mashyaka atandukanye arimo ishyaka rya seneri mu byukuri we ntago ari kuvugwa ariko aho Ndikuriyo agaragarije ibimenyetso byuko nawe afite umugambi ukomeye cyane wo kwiyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ubu niwe ukomeje kugenda agarukaho mu baturage b'abarundi ndetse no mu mbonera kure muri rusange aho afite ijwi rikomeye cyane. Biravugwa yuko rero ubu we na perezida Evariste Ndayishimiye bamaze kugenda bagabagabana. Perezida Evariste Ndayishimiye afite abaturage basanzwe ariko nyamuneka babandi bivugwa yuko ngo badasobanutse ku buryo batareba mu byukuri ibyo babuze nk'abaturage ngo babashe no guharanira uburenganzira bwabo babaze leta impamvu yabyo. Noneho Reverien Ndikuriyo we afite incabwenge yaba mu nzego nkuru za politike yaba no mu mbonera kure urubyiruko rw'abarundi rusobanutse. Aho hose niho bigaragara yuko Reverien Ndikuriyo afite ikizere cyangwa se afitiwe ikizere cyuko yahabwa umwanya akayobora iki gihugu cy'u Burundi. Nanone kandi ubwo turaza kugenda tureba iyi ntambara ikomeye cyane irimo iravuka hagati y'aba bagabo babiri ariko nanone ku ruhande rwa Reverien Ndikuriyo ndetse benshi banagaragaza yuko ari avantage ikomeye cyane afite nuko hari umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza ni Denise Bucum Nkurunziza ariko nanone ari inyuma cyangwa se abagabo nka ba Rufyiri bamuri inyuma abagabo batandukanye mu byukuri b'incabwenge muri iki gihugu cy'u Burundi bamuri inyuma. Mu byukuri rero bikagaragaza yuko ashobora kuzahabwa umwanya mu gihe azaba yatanze kandidatire mu kuyoboza iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo amakuru nanone avuga yuko muri presidence y'iki gihugu cy'u Burundi naho ibintu byaba byamaze kongera gusubirwamo cyangwa se byaba byongeye kumera nabi. Turaza kugenda tubabwira ibyo ari byo aho bivugwa yuko mu byukuri haje kwikangwa ibintu bikomeye cyane birimo bisa nka kudeta nyuma yuko mu gitondo cya kare amakuru yarazindutse mu mujyi wa Bujumbura yavugaga yuko mu byukuri wo bita Denise Bucum Nkurunziza yaba yahunze igihugu kubera amagambo aherutse kugenda atangaza. Ariko nanone bikanavugwa neza yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo mu byukuri nawe yaba arimo arategura umugambi ukomeye cyane. Nubwo Ndikuriyo bimeze gutyo ariko ku mugenzi we ku rundi ruhande Brigadier General Lieutenant General Prime Niyongabo we amaze iminsi atari kugaragara mu ruhame aho bivugwa yuko mu byukuri uyu mwanya we baba bagiye kohereza uwo bita Diomede Ndegeya Brigadier General ariwe ushobora kuzasimbura uyu mugabo Reverien Ndikuriyo warusa uyu mugabo mu byukuri Prime Niyongabo warusanzwe afite ijwi rikomeye cyane ndetse anavuga rikijyana mu gisirikare cy'u Burundi. Perezida Neva rero yatangiye guhindagura inzego mu gisirikare cy'u Burundi nyuma yuko we yanze agasuzuguro icyo yita agasuzuguro ka Prime Niyongabo wamubwiye yuko atazongera gusubiza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo kubera ibirego bitandukanye abasirikare bagiye bamugezaho nawe akabigeza kuri nye n'icubahiro.
ubu Reverien Ndikuriyo we arimo arashyirwa mu majwi avuga ati nyamuneka ashobora kuza kwamburwa uyu mwanya wo kuyobora izi ngabo z'u Burundi cyangwa se izi ntwazangabo z'u Burundi. Ariko abasanzwe bamenyereye politike y'iki gihugu cy'u Burundi bakavuga bati niryo kosa rikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yabakoze akwikuraho umugabo nka Reverien Ndikuriyo, akikuraho umugabo nka Prime Niyongabo. Mu by'ukuri Ndikuriyo yajyaga muri CNDD FDD akavuga bakamwumva, by'umwihariko mu nyungu za Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu mugabo ya maintainingaga umutekano w'abasirikare no kumenya umwuka wabo. Uyu ni Prime Niyongabo, Brigadier General, Lieutenant General. Ariko izi saha biravuga yuko ubu ngubu General Neva asa naho yamaze kugenda ahindura doctrine zo gukorana n'aba bagabo. Ibyo bikaba bikomeje kugenda bitera impungenge abasanzwe bakurikirana iby'iyi politike y'igihugu cy'u Burundi, ndetse abaturage bo bakomeje kwibaza impamvu Perezida Neva akomeje gufata ibyemezo bikomeye cyane. Mu minsi yashize twababwiye impunzi z'abakongomani mu nkambi ziherereye hariya mu bice bya za Gatumba, abagera hafi kuri 53 nibo bamaze kubarurwa, abicwa na macinya na korera n'izindi ndwara ziterwa n'umwanda n'imirire mibi. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we yanze yuko umupaka wagavimvira ufungurwa izi mpunzi z'abakongomani ngo zisubire ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi byatumye rero Colonel Nanga nk'umuyobozi mukuru wa FCM23 amuhereza ubutumwa bukomeye cyane. Ubwo bari ku munsi w'ejo mu mujyi wa Goma, yamuhaye ubutumwa bukomeye cyane amusaba yuko aba baturage b'abakongomani bari kugwa ku butaka bw'u Burundi bimwe inzira ashobora kuzabizira. Ibyo ni bimwe rero bikomeza kugenda bigaragaza. Ikindi kandi nanone no kwiyongera kw'ingabo cyangwa se kongera ingabo z'abarundi hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo, nayo n'indi mpamvu yatumye mu by'ukuri uyu Colonel Nanga amuha agasopa amubwira ati nyamuneka urebe neza, ucunge sana ejo mu gitondo tabyuka mu by'ukuri urugo rwawe rwashumitswe cyangwa se rwahiye, kubera yuko ibintu ntago byoroshye habe na gatoya. Biravugwa yuko rero General Neva bamwe mu bayobozi bakuru muri iki gihugu cy'u Burundi hari abo asigaranye ni bakeya cyane. Harimo uyu mugabo Arendi Kumana, ngira ngo mwabonye ubwo uyu General Neva cyangwa se Perezida Neva yari imuramvya muri commune Muramvya, ubwo uyu mugabo yagarukaga Arendi Kumana yagarukaga kubijyanye no kuba akomeje guterwa ubwoba na bamwe mu bayobozi bakomeye cyangwa se amafigures akomeye hara mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa yuko guhera icyo gihe Perezida Neva uriya mugabo ari umwe mu bantu mu by'ukuri bari hafi ye ndetse biteguye no kuba bamushyigikira. Si ibyo kandi hari na Minisitiri w'Ingabo, uyu ni umudamu turaza kugenda tureba izina rye, nawe biravugwa yuko yabashyigikiye Perezida Neva. Hakazaho abagabo batandukanye barimo ababamba Apotre Mbayahaga bakivuga Neva kagira ngo mu by'ukuri bari kumwe nawe. Hakazamo amazina ngira ngo uyu mugabo bita uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yitwa Edouard Ndikumana. Uyu nguyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu cy'u Burundi. Abona amazina mu by'ukuri bigaragara yuko akiri kumwe na Perezida Neva, ariko hakaba harabaze gucikamo ibice abagabo barimo mu by'ukuri nka Minisitiri cyangwa se Vice President w'iki gihugu cy'u Burundi we yamaze kugenda mu by'ukuri ajya abanetre cyangwa se ajya hagati. Hakaba abagabo nka Reverien Ndikuriyo nabo bari aho ngaho, hakaza abagabo batandukanye barimo ba Prime Niyongabo, hakazamo abagabo b'incabwenge bakomeye cyane. Ariko nanone bitanda kugarika mu by'ukuri we ntago ajya agaragaza umwanya, nta nubwo ajya agaragaza uruhande ariho. Benshi banamushinza ko yaba ari kirumira habiri cyangwa se yaba akeza abami babiri. Ahangaha we ni nawe wakabaye avuga, kubera yuko mu by'ukuri n'umwe mu bantu bigaragara yuko ari seriye cyane, arimo seriousness mu buryo bwo kuba yakompeta na Perezida Neva. Ariko mu by'ukuri we agaragara nk'ikirumira habiri, we ntago ajya agira icyo atangaza ndetse nta n'icyo avuga mu rwego rwo kwanga kwiteranya nk'uko muri politike ibi bisanzwe bibaho. Rero iyi mitwe ibiri isa naho yamaze kugenda ivuka muri iki gihugu cy'u Burundi ndetse no muri CNDD FDD, bikagaragaza yuko uyu mwaka dutangiye cyangwa se uyu mwaka harimo kwitegurwa amatora kugira ngo umwaka utaha barebe ko ayo matora yashyirwa mu bikorwa. Bizagera mu kwezi kwa gatandatu byaramaze kugenda byicangura. Perezida Neva amenya ngo ndi kumwe nabande, cyangwa se Reverien Ndikuriyo ari menya ngo ari kumwe nabande. Hari n'abandi muzagenda mubumva kuko izi saha nubwo mubyumva ntago murumva umugabo nka Gatorwasa ntago aravuga, kandi mu by'ukuri n'umwe mu bagabo bafite izina rikomeye cyane muri iki gihugu cy'u Burundi. Ntago murumva uwo bita Pastor Denise Bucuma Nkuru Nziza, ntago arongera kugira icyo atangaza. Ariko we abambaraye cyangwa se agaragara mu by'ukuri asabira
asaba ubutegetsi ko barekura General Bunyoni akaba yafungurwa cyangwa se yakurwa mu munyororo, kubera yuko akomeza kugenda asaba iki gihugu cy'u Burundi yuko cyareka ibintu byo gupyinagaza agateka kazina muntu ndetse no kwagiriza no gushyira imbere igiturire nk'uko aba baturage b'u Burundi bo mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda babivuga. Akaga rero gakomeje kugenda kagwira Perezida Son Excellence Evariste Ndayishimiye, aho bivugwa yuko rwose umukuru w'igihugu nyamuneka muri sendo amakuru arimo aragenda acicikana, aravuga yuko CNDD FDD nk'ishyaka riri ku butegetsi ryaba rigiye gucikamo ibice bibiri. Benshi mu basesenguzi mu bya politike bamaze kugenda babibona. Reverien Ndikuriyo yamaze gufata igice giherereyemo imbonerakure nyamuneka. Son Excellence Evariste Ndayishimiye nawe biravugwa yuko yamaze kwigarurira igisirikari cy'iki gihugu cy'u Burundi, nubwo bwose na Prime niyo ngabo bitoroshye habe na gato. Turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite, tuza kugenda tureba muri iri shyaka rya CNDD FDD ryitegura amatora umwaka utaha, aho bivugwa yuko nyamuneka umwaka utaha Perezida Evariste Ndayishimiye kugezana n'izi saha ataramenya niba azongera guhabwa ikizere cyo kuserukira iri shyaka rya politike risanzwe riri ku butegetsi mbere yuko ricikamo kabiri. Sibyo kandi abandi baravuga bati Reverien Ndikuriyo nawe nk'umugumyabanga ukomeye cyane ndetse usanzwe anazi umuvuno wa politike wo kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi, yamaze kugenda yiyomora kuri Perezida Neva, aho bivugwa yuko nawe ashobora kuzashinga ishyaka rye rya politike rishobora kuzahatana n'irya CNDD FDD mu matora ateganyijwe umwaka w'ibihumbi 2027. Amakuru kandi aravuga yuko haba hateguwe imyigaragambyo ikomeye cyane kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi, nyuma yuko abadiaspora bamaze iminsi bagaragaza yuko batishimiye uburyo politike y'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda igaragara. Hari imyiyerekano iteganyijwe muri kiriya gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa yuko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi by'umwihariko abo mu ishyaka rya Iprona ndetse na CNL bagomba kuza kwirara mu mihanda bamagana ibikorwa by'iri shyaka riri ku butegetsi, ndetse banagaragariza amahanga yuko iri shyaka rikomeje kugenda rikora ibitameze neza. Tuza kugenda tureba nanone ikijyanye n'abaturage b'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, yaba abahungiye ku butaka bw'igihugu cya Kongo hariya mu bice bya Gatumba, aho bivuga yuko leta y'igihugu cy'u Burundi yanze kuba yafungura umupaka wa Kavimvira, ndetse aba baturage b'abakongomani bo bivuga yuko bamaze kugenda babuzwa gusubira ku butaka bwabo. Ibi biri gukorwa n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse benshi baribaza impamvu nyamukuru yaba iri gutera igisirikare cy'u Burundi kuba cyakingurira abanyagihugu ba Kongo bakaba basubira ku butaka bwabo bw'amavuko. Ni nyuma yuko bari kwikanga yuko mu gihe uyu mupaka wa Kavimvira wafungurwa n'ubundi nyeshyamba za M23 ndetse n'abatasi bazo bakirara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ku bwinshi. Ariko nanone who are you? Abi, where are you? Sunik iki uza kugeza neza wari utarajya mu rugo ugeze mu wundi sakasa ndaruwa aho ntushobotse anyere nigo kururaho urugi nyine. Ibikomeje kugenda bigaragara kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi bikaba bikomeje kugenda biba akamaramaza. Ubwo turaza kugenda dukubitira hirya no hino rwose nyamuneka tubabwire, ariko muri izi ngingo z'amakuru turaza no gukubitira mu gihugu cya Uganda tubabwire umwuka uburyo uhagaze nyuma yuko mu by'ukuri ku munsi wo kuwa kane amatora yamaze kugenda yitegurwa, aho bivuga yuko bishobora kuzaba bibi cyane. Ibimenyetso birimo biragaragaza yuko hashobora kuzabyuka imvururu cyangwa se hashobora kuzaduka imvururu zitewe no kutanyurwa n'ibyavuye mu matora, aho bivuga yuko abarwanashyaka cyangwa se abakurikiye ishyaka rya Robert Cyagulanyi abakunze kwita Bobo Wine bamaze kugenda bagaragaza yuko mu gihe hazabaho uburyo bwo kwiba amatora batazigera babyemera, kandi ngo biteguye gukora ibishoboka byose bakaba bakirara mu muhanda bakamagana ibyavuye mu matora. Turaza kugenda tureba ku butaka bw'igihugu cya Kongo naho uburyo bihagaze, tuze kugenda tureba ngo M23 yaba irimo iracurwa bufuni na buhoro cyangwa se barimo bararaswaho muri teritwari
teritwari ya Masisi, aho bivuga yuko FARDC ifatanyije n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bamisha ibitwaro cyangwa se ibisasu bikomeye cyane mu birindiro by'izi nyeshyamba za M23. Ariko nyamuneka di ku munsi w'ejo Colonel Nanga nka chief coordinator w'uyu mutwe wa M23 yamaze kugenda atangaza byinshi bikomeye cyane, ndetse yongera guha gasopo ikomeye cyane igihugu cy'u Burundi yuko mu gihe kitakitwara neza muri iki kibazo cya Kongo bashobora kuzahasiga agatwe. Turaza kugenda tureba ibyari byo, tuza kugenda tureba nanone uburyo M23 yamaze kugenda isaba igihugu cy'u Burundi yuko kigomba kurekura zimwe mu mpunzi z'abarundi z'abakongomani bahungera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko nyamuneka di hariya muri Gatumba bakaba bakomeje kugenda mu by'ukuri bahagwa. Biravuga yuko rero impunzi z'abakongomani zigera ku 105 bamaze kugwa mu makamba atandukanye mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe nanone kandi harimo haratorezwa imbonerakure mu bice bya Cibitoke, aho zirimo ziritegura kuba zajyanwa hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo kujya gufatanya n'igisirikare cy'u Burundi. Nibyo biravuga yuko rero mu ishyaka rya CNDD-FDD risanzwe riri ku butegetsi hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ibintu byamaze gukara ndetse no gukarata. Ni Reverien Ndikuriyo wamaze kugenda agaragaza ibimenyetso yuko umwaka utaha rwose uzagera atagifite korabo n'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, aho yamaze kugenda atangaza yuko mu by'ukuri nawe aziyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Yamaze kugenda kandi ubwo aganiraga n'urubyiruko rukora itangazamakuru hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, agaragaza yuko yiteguye kandi 100% kuba ku itariki ya 25 z'uku kwezi agomba gutanga imihoho cyangwa se agomba kurekura muri iri shyaka rya CNDD-FDD, akaba yakomeza inzira za politike zirimo no kwiyamamaza nk'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Imyiyerekano rero mu gihugu hose biravuga yuko amaze kugenda itegurwa, nyuma yuko kandi bigaragara yuko uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze kugenda atakaza popularite, aho bivuga yuko nanone muri ntare rushatsi cyangwa se mu biro bya presidence y'iki gihugu cy'u Burundi ubu hamaze gucikamo ibice bibiri, bamwe bari ku ruhande rwa Reverien Ndikuriyo, abandi bari ku ruhande rwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Ibi bibaye nyuma yuko President Evariste Ndayishimiye ubwo yari ari mu gace ka Muramvya cyangwa se muri commune Muramvya yasabye abaturage yuko bagomba kumusengera akageza umwaka wa 2027, ariko benshi bahise batekereza yuko byaba biri guca amarenga yuko azongera gutanga kandidatire ye akiyamamaza nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibi bikomeje guterwa n'izamuka ry'ibiciro bitandukanye, guhenda kw'ibitoro no kubura muri rusange, ariko nanone bikagaragaza yuko ibibazo bya politike ari byo bikomeje kugenda bituma uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ibintu bimuhindukana. Muri raporo nyinshi zitandukanye zigaragaza yuko ubwo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye yageraga ku butegetsi mu myaka 6 ishize, uyu mukuru w'igihugu mu by'ukuri bigaragara yuko yari umwe yageze kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi cyangwa se yabaye perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Idolari rimwe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivunja amafaranga 2,000 y'amarundi, ariko izi saha biragaragara yuko riri kuvunja 6,000. Nanone kandi bikagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu yahageze ama essence cyangwa se amastation ya essence yuzuye ibitoro, ariko izi saha biratangaje kubona igihugu nk'u Burundi amamodoka aparika ku mihanda yabuze igitoro kubera kubura kwa amadevize bajya guhahisha hirya no hino ku isi kugira ngo bagure peteroli. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragaza yuko muri CNDD-FDD bitari buze kugenda koroha. Ishyaka rya politike rya CNDD-FDD ryamaze kugenda ritakaza ikibanza mu banyagihugu b'u Burundi, aho biravugwa yuko umujyi wa Uvira wamaze kongera kugotwa n'ingabo z'abarundi, ariko nanone bikavugwa yuko mu bice bya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri teritwari ya Fizi, by'umwihariko mu misozi miremire ya Minembwe, Mikarati, Bijombo ndetse na za Mikenke, aho hose hari defense z'abarundi zamaze kugenda zifata position. Byamaze kugenda bimenyekana yuko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuba kigiye guhurira hamwe n'igihugu cya Tanzania bagakora operation zihuriweho by'umwihariko n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugenda tureba ibyari byo mu makuru akomeje kugenda avugwa, aho bivuga yuko ubugambanyi bwa bukomeje kugenda bufata indi ntera, yaba mu gisirikare cy'u Burundi yaba mu murgambwe CNDD-FDD. Tuze kugenda tureba ngo bihagaze bite. Nanone kandi amakuru aravuga yuko mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye naho ibintu bitoroshye habe na gatoya. Perezida Evariste Ndayishimiye
yaba agifite gahunda yo kongera kwiyamamaza. Nubwo bwose ibi byose bikomeje kugenda bisa naho bigaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu yamaze kugenda atakarizwa icyizere n'abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi. Kera kabaye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri ashobora kuziyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi kuri manda ye ya gatatu. Abasanzwe bamenyereye ibya politike ndetse n'ubusesenguzi bw'amakuru bavuga yuko uyu mukuru w'igihugu yaba yaratinze mu by'ukuri kuko abo bahanganye bamaze kugenda bamusiga. Ibi biragaragarizwa mu kuba benshi bavuga bakumvwa, ariko nyamuneka uyu mukuru w'igihugu agakomeza kugenda ashinzwa kukudebekera abagizi ba nabi ndetse n'abagambiriye gusahura iki gihugu. Bikavuga yuko kandi mu gihe uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo yabahawe icyizere n'abaturage b'abarundi, nta cyizere kirekire bishobora kuzatanga, cyane cyane yuko abasanzwe bamenyereye politike n'ubuyobozi bw'uyu mugabo bavuga yuko nyamuneka ibye ari manguhe, cyangwa se mu by'ukuri uyu mugabo nawe bishobora kuzarangira bibaye nk'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Andi makuru kandi akavuga yuko ubwo umushikiranganje ujejwe ikigega cyangwa se imari ya leta ubwo yagarukaga mu byaranze cyangwa se mu bimbogamizi zagiye ahura nazo mu kazi kiwe, yagaragaje yuko hari abagabo benshi ibifi bya rutura bikomeje kugenda bamwaka igiturire ndetse banamutera ubwoba yuko isaha n'isaha ubuzima bwiwe babunyereza. Ibi bigaterwa nuko mu by'ukuri ngo yanze kubasinyira kugira ngo amafaranga ya leta asohoke agaragara y'aho hari ibyo yagiye ahaha. Ariko nyamuneka uyu mugabo yishingikanisha kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bivugwa yuko nyamuneka iyi ngiyi ishobora kuzaba indi mpamvu ikomeye cyane ishobora kuza gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugabo bita Reverien Ndikuriyo bashobora kuba batarebana neza. Amakuru kandi agakomeza kugenda avuga yuko no mu gisirikare cy'u Burundi naho ibintu bitoroshye habe na gatoya, nyuma yuko abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi baturutse mu gihugu cya Somalia ubwo misiyo y'iki gihugu ya Somalia yasozaga, cyangwa se umuryango w'abibumbye wasozaga misiyo yawo muri Somalia. Ingabo z'u Burundi zaturutse hara ku butaka bw'igihugu cya Somalia bakaza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko benshi bari gukomplaininga imishahara yabo ndetse n'aduhimbaza musiki bari baremerewe n'igisirikare cy'u Burundi. Ariko nyamuneka ikibabaje kandi giteye agahinda nuko aba basirikare abenshi bahise bajyanwa mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara imiryango yabo itari yarigeze mu by'ukuri ibona byibura ibyo bakoreye. Andi makuru